Eh sive sakithi siyathi ukuthi luhlelo sidla ngaloludzala nathi sinelikhasi lethu la noma sinelipage lethu la. Into ke lengiyifunza la lengimangalisako lengithusako futhi libese ingenta ngitibute ukuthi bu-Africa bukuphi. Kunalomunye la ngeke umusho ligama lakhe ubhala ngesingisi la uthi oh wow I'm pregnant, it's confirmed, thank you Lord for your tender mercies. Ngekwesintu noma ngesi-African religion indzaba yokutithwala noma yokuba pregnant indzaba lesemkhatsini yemindeni lemibili, ngumndeni wakhabondodza ngumndeni wakhabomfati, ikakhulukati into le iligugu phakathi kwebantu lababili lekungilomfati kuphindze kube ngilomkhwenyana. Akuvisiseke ke ukuthi nangabe uthatha into le sensitive kangaka ubese sewuhamba uyoyiphesa noma uhamba uyoyifaka ku Facebook. Akwendiwa lokho ngesi-Africa sakithi. Abantu abamane bakubona umthwalo somkhulu kuthi udithwele noma ngabe ngibani la kubonako ngoba kungasafihle, kepha akusiyo into yokuthi ungaze uyithathe isithombe or uthathe ipicture uhambe uyoyipheza. Ngesintu sakithi akwendiwa lokho ngoba kungiyinto yangasese, ngumthwalo wangasese. Lokunye labantu bakithi labavamise kwenza lokuthi njengoba nithi uthola ukuthi uhamba uyolotsholwa, nakalotsholwa uthatha lokho akuyise ku social media or akuyise ku Facebook or ku Instagram or ayise ku WhatsApp kuthi bakhabozibani bayeta batolobola. Akwendiwa lokho ngoba lokho kusase dindzaba letiphakathi etifubeni telabantu labadzala. Awukhulumi ngako abantu labadzala basengakayi bayokhuluma dindzaba temalobolo bavana. Ungamane ke nasekudlulile ulotsholiwe tinkulumo tahamba kahle konke kwaphelela wabese ke soyakwenda. Kepha ke nangabe utokukhuluma kungakacala ngaba amagama uphundisa noma wendele tinkulumo ukuthi titile noma kube into ethithe lotilandzela tona wena ukuthi tingahambi kahle ngoba ngekwesintu kuletinto ethithe ngesintu sakithi atendiwa kungakendeki lokuthide. Lokho kukodwa abantu bakithi kubalekile ukuthi bakwadi ukuthi say appreciate sayibonga kakhulu i-social media bo WhatsApp, Facebook, Instagram, but kepha ke lokho akusho ukuthi siphuma kulobo Africa bethu. Akahlukeke nokuthi umuntu asahamba ngemoto athole ingoti yemoto emgwaqeni noma accident bese uyashutha uyofaka ku Facebook or uyofaka ku media. Akwendiwa lokho, bakafike kufanele kufike uhloniphe banikati balo muntu loyo, bafike bendele isiko labo lelithide mhlawumbe ke nasekuhambe emalanga ningacoca ngako. Kuyafanele kwenta ukuthi uthole ukuthi kunomngane wakho loshonile, usakafihla nokufihla wena uthatha isithombe salomngane wakho loyo uyasiposta noma usifaka ku profile pic yakho uthi rest in peace. Ngesintu sakithi akwendiwa lokho, i western culture leyo lengale esintwini sakithi akwendiwa and kuyasistilela lokho.